салом арз мекунем ба шумо бинандагони телевизиони варзиш. нашри навбатии барномаи сайёраи варзишро манзуратон месозем ва мавзӯи имрӯзаи барномаи мо иштироки дастаи мунтахаби кишвар оид ба гӯштини тарзи озод дар чемпионати осиё мебошад. хуб, имрӯз ҳамсӯҳбати мо ҳастанд сармураббии дастаи мунтахаб оид ба гӯштини тарзи озод абдурозиқ олимов. хуш омадед муаллим ба суҳбати мо ва инҷо мехостам сараввал суҳбатро аз он оғоз кунем ки چی باعث به آن گردید که ما از چمپیونات آسیا به نتیجه آمدیم؟ اولا امیرو گفتنیم که تیم منتخب جمهوری تاجیکستان آید به گوشین طرز آزاد 3 نفر ورزشگر و یک مربی در این چمپیونات آسیا شرکت ورزیدیم. سبب کم ورزشگر اشتراک نمودن ما اصلا این بود که در این مسابقه ما نتونستیم که داور خود رو پیشبری کنیم از سبب اون که ما 3 داور بین المللی داریم، یکیش از سن 60 بالا علاقه دیگر راه داده نمیشد. دیوم داور ما در بیرون از خارج کشور بود و سوم داور ما کاتگوری 3 دارد در این چمپیونات راه داده نمیشد. سبب کم ورزشگر شرکت ورزیدن ببینید که از سبب داور نبودن در این مسابقه گوشینگران طرز یونان و رومی نتوانستند شرکت ورزیدن، برای آنکه زیاده از 3 کس باز در مورد که داور نیست با ما وای میبینن، یعنی که اجازه داده نمیشد. اگر ما از 3 کس زیاد کنیم جریمه میشد. فدراسیون 2,500 شویسارسکی فرانک میگیم هم خرید جریمه میشد. همه سال ما 10 ورزشگر از گوشین طرز آزاد شرکت می‌ورزیدیم. با همگان معلوم است که سال 2020 ما با 4 مدال، 2 مدال نقره داده برینجی به وطن برگشتیم. سال گذشته باشد ورزشگران ما در بازی سنگه داده جای دیوم، بازی مسابقه آسیایی جای سیوم. ورزشگران بهترین داریم و سبب اولی که ما نتونستیم ورزشگران دسته منتخب رو در 10 وضع کنیم، یکم سبب نبودن داور. برای همین وقتی که ما رو از چیزی جهانی گفتن که بی داور ما علاقه 10 نفر رو پیشنهاد کرده بودیم، وقتی گفتن که داور نداریم برای که فهمیده داور نبود، برای همین جریمه میشد و از 3 کس زیاد باید کنیم. برای همین اون برنامه که ما کرده بودیم جمعیت تعلیم ورزشی، برای همین این بکار کردیم به اون خاطره که اگر ما از 29 مارس تا 18 اپریل موافقه برنامه ویمون تا 18 اپریل ما جمعیت تعلیم ورزشی میگذراندیم. باید از سببی که در آنجا از 3 کس زیاد چی نبود این فکر کردیم که این جمعیت به یکم وای میشه که جامعه دا میگذارنیم این ورزشگرا شرکت نمی‌ورزن. برای همین معامله مکتوب کردیم که التماس همین جامعه که برگزار میگردد این با پیشنهاد سرمربی همین ما گرفتیم، برای که در پیش بازی اسلامی و بازی آسیایی میباشد. خوب تر است که در آنجا ما چی کنیم، در آنجا که 6 نفر اجازه داده میشد. برای همین وای بود یک پیشنهادی که برای عموما تئوری ورزشگران بود، همین ما در برای بازی آسیایی موندیم. خوب، در حالی که مشق‌های دسته جمعی گذرانیده نشد، چگونه شما معین نمودید هیئت 3 نفره رو برای سفربر کردن؟ آیا از نتیجه های گذشته شما بود حالت ورزشی شما یا چیزی دیگر؟ راست گپ شما نقص خواهید کردید. وقتی که 3 نفر ورزشگر اجازه داده می شود، ما با گوشتنگیان یونان و رومی صحبت کردیم که همین 3 نفر هم یونان و رومی شرکت ورزن، مثال 2 نفر از آنها 1 نفر هم ما، برای که از 3 نفر زیاد در هم 2 گوشتیم ما 1 فدراسیون. برای همو ما صحبت کردیم. خیلی گوشتنگیان طرز یونان و رومی اونا تئوری خوب دیده بودن. در جمهوری ازبکستان جامعه تعلیم ورزشی از طرف کمیته کاربران و ورزش مبلغ جدا شد. همچنین متاسفانه اون ورزشگری که آنها پیشنهاد کردن و در فدراسیون روسیه همون مبلغی که باید برای وای میشد فقط راکزار
خلاص گپ 250,000 روبل همین خیلی گران نرخو وایشید که از روسیه سفر کردم از روسیه سفر کردم به همون مغولستان اما 250,000 روبل فقط راهگیرا برای همین فکر کردن اگر 3 نفر همین یک زیاده از قریب 100,000 سومون سال گذشته ما در 100,000 سومون 4-5 نفر میشید یک نرخنامه بود که بعد با یمونه با تمام هم کشورهایی که رفتم در اونجا همین نسبت نرخنامه بیاد وای کردن که از ما بینید که یک نفر فقط 23,000 سومون که ما 2 نفر از طرف فدراسیون جمهوری تاجیکستان ما سفربر شدیم من اسکندر رستم برای یک ماه فقط 46,000 فقط راهگیرا شد فقط راهگیرا. خوب در همین جا که سخن اطراف مبلغ رفت آیا گفته میتوانند که از جانب نهادهای داخلدار خصوصا کمیته کار با جوانان و ورزش برای 1 سال فعالیت دسته منتخب کشور چقدر مبلغ جدا می شود؟ وقتی که ما مسابقه را پیشنهاد میکنیم قریب 3-4 ماه پیش همو خراجات مولویش را پیشنهاد میکنیم متاسفانه همو شب روزی که ما برای مغولستان وای کردیم همو شرکت ها قدم کردیم یک نفر در 17,000 سومون پیش بینی شده بود. ببینید که بعد 2 ماه یک بار نرخنامه خشید همینجا هم دیگه امکانیت مبلغ زیادی پرسیدن ما نداریم برای همه وقت ما همجا ازاح میمونیم که در مورد همین تغییرات های نرخنامه چیفته و چیزا ما باید همین پیشبری میکنیم که همین چیزا دیده برآمده شود. برای همین یک وای میشد که مبلغ ناکفایه است برای ورزشگرا برای همین سفربر کردنشون برای همین اشتراک همین 3 نفر ورزشگری که بود اینا از روی دستاوردهای پیشینشون بعد ما چقدر که شما سوال دادید ما دیدیم که همین اسکندر رستم سال گذشته سزاوار جای 3 بود اکرام محمد 4 تا مدال بین المللی سزاوار جای 2 3 و استنگه بود بعد بازار شورا که در فدراسیون رسید برای همین ما همین 3 نفر پیشبری کردیم فقط اینا 2 نفرش یک وزنی بالا اسکندر رستم همه سال 97 کیلو بله امسال 25 کیلو دا گرفت اکرام محمد که 2 ماه قبل برای در تورس شرکت ورزیدن از تستی کووید نگذشت این را 2 ماه دام دادن برای همین ما گفتیم که 57 کیلوگرم نه وزن 61 در شرکت ورزیدن یک وزن بالا کمتر مثال قوتش نرسید ویش نرسید نکه در بازی آسیایی وزن 57 کیلو وای میکنه. خب همینجا که ما صحبت کردیم بسیار مسئله ها و سوال های پیدا می شدن که ما باید با نمایندگان کمیته کار با جوانان هم صحبت می‌شدیم ولی بینندگان عزیز ما هرچند کوشش کردیم که از نمایندگی کمیته کار با جوانان کسی در این صحبت ما باشد اما به قول وعده خلافی کردند و در همون لحظه که برنامه ما ثبت می‌گردد به استودیو حاضر نشدند و به زنگ‌های تلفنی ما جواب هم ندادند. خب اکنون اینجا می‌خواستم که یک چیز دیگر رو بپرسم اسکندر رستم چی سبب شد که وزن خود را زیاد کرد در حالی که ورزشگر اگر وزن را عوض کند برای آماده شدن او مدت‌های طولانی لازم است؟ با همگان معلوم است که وقتی که در بازی آسیایی 2018 در اونجا همچون رقم 1 اسکندر رستم در وزن 97 کیلو پیش بینی شده بود و باید از طرف کمیته المپی هم یعنی که پرچم جمهوری تاجیکستان اسکندر رستم باید میبرد در اونجا وقتی که راست گپ قریب 12 کیلوگرم وزن کم کرد از 109 کیلو برای 97 کیلو همونجا نماینده بودن یک باره هم خیلی فشارش وای شد قریب 220 وای شد همین ورزشگر پیش از همون افتیدای همون پرد گذاشتن گذشته ورزشی همین خیلی مزهش وای شد که بردن تیز وای همین خیلی یک قریب 2 لیتر آب دادن و کال وای کردن دیگه از همون چی وای شد با بعد 2 ساعت خیلی با وای شد برای همین سبب همجا را ما دیدیم برای که وقتی که سالهای پیش همین ورزشگر در فدراسیون روسیه در اسیتیا با فارماکولوژی همین تامین بود همون وقتی که ورزشگر
با فارماکولوژی همی دارو وای میشه باید که هر 6 ماه پس و همو باید که ارگانیسم خود رو باید تازه کنند. همو یگان چیزی که در همو ارگانیسم اسکندر رستم همو زلال خشرسون برای که هر وقتی که وزن کم میکرد فشار بلند میشد. برای ما دیدیم در اونجا متخصصان بودن کمیته المپیا ما دیدن که برای ما گفتن که من بعد اگر خواهد گوشتین گرفتن برای که وزن کم میکنه نمیشه. برای ما همین سال گذشته ما پیشنهاد کردن که آقای انقلو فرهاد انا مقصد طول یک سال نمیتونست در اگه مسابقه شرکت وزن از سبب گرفتن و فدراسیون روسیه و یگانجا اجازه ندادن که از فدراسیون روسیه بیرون بره. برای ما گفتن که خیلی اسکندر رستم میتونه در 25 کیلوگرم گوشتین بگیرد و سبب یکمی که ما را پیشبری کردیم ما گوشتین سال گذشته 125 با 3 ورزشگر بهترین جمهوری قرقیزستان، هندوستان و ازبکستان همین ورزشگر در اون 125 کیلوگرم همین 3 ورزشگر با حساب کلان 9 بریده است بود و در دور دیوم یعنی که با باخت دچار شد. برای ما همین فکر کردم که همین بچه را اگر آینده ما 125 یعنی که تیار کنیم است همین بچه میتواند برای که همون آدمایی که این کس بریده است و باخت و یا در المپیاد شرکت ورزیدن. جامعه تعلیم ورزشی همین بچه نگذشت و سبب یکمش گفتم که با یک نفر جامعه گذرانده نمیشه. مجبور بودیم رویم که برای که ما را میتونستند که در اونجا راحنتیان در چمپیونات جهان برای ما 3 نفر ورزشگر که رفتیم اکنون ما میتونیم که در چمپیونات جهان همین 3 ورزشگر شرکت و ای 3 زیاد نمیشه. اگر همین ورزشگرا یا اینکه زیر همین وزن ها همین وقتی که میره 3 نفر اشتراکچی میشه مثال میتونه که اسکندر رستم نمیتونه رفته در او وزن و یا ورزشگری میتونه که وزن 65 باشه همه کلا 3 ورزشگر اجازه میشه نه واسه کدوم وزن برای که ما 3 کس انا گوشین اینا رو اینا که اون شرکت نورزن اینا نمیتونن دیگه علاقه امسال برای اونها در مسابقه بسته شد از چمپیونات جهان انا بازی اسیوگی چی تبع میکنه. برای یک نازکی داره که برای ما هم برای که قانون قاعده جهانی ما ایواز شد ما هم چه سرمربی باید میرفتم در اونجا میدیدیم که ترتیب جوابچکنی ورزشگرا ژربیوف که ایواز شد گوشتین خیلی ایواز شد. از جهت خوب شد که ما شرکت ورزی همین نازکی رو دیدیم با دوباره هم صحبت شدیم پرسپوز کردیم برای که ما باید بیام ورزشگران خونه آماده سازیم که همین خیلی قانون قاعده ایواز شده است کدام مورد امتیاز داده میشه کدام مورد نمیشه. اکرام محمد و هم سالی اول است که به مدال برمیگرده خشم خیلی از کرد که وقتی ما با ورزشگر اکرام محمد ما هر دو در اتاق و خواب بودیم ما گفتم که محمد خیلی ما در همون جمهوری تاجیکستان همون کمیته ورزش دارم دستای منتخب مکتب گوشتین در کمیته المپی همه جا همه فقط یک چیزی میشه ما شما را پیشبری میکنیم که همه بچه میتونه که در 2024 خط المپیاد بگیره در وزن 57 کیلوگرم. نکه گفتم خیلی ما اسکندر رستم گفتم که ما به تیاری یعنی که همه مشقی همه روزه خموختی آمدیم نکه شما گفتم تمرین کرده در وای بوده جامعه تعلیم ورزشی بوده وای بودن و هم گشت که معلم یکمش که همه ساله ما در همون مخچکلا در تمام زبوره که همون جامعه ما شرکت می‌ورزیدم ما قطعی خودم هم دکتر داشتم و هم مربی از همونجا و یا ما مربی را حیثیت سرپرست مبلغ گذاری میکردیم همین در همون جامعه میرفتم برای تحت نظارت میگرفتم. نه که متاسفانه همین سالگو ما نه قطعیم دکتر بود و نوای بود برای اینکه ما یکمش که یک وزن بالا گرفتم بعد که ترکیه در اشتراک کردن نتونست برای کووید این ورزشگر 2 ماه دم گرفت اکنون ما بعد کسل شدنش ما نمیتونیم میره بگیم که تو 57 کیلو برای که 63 کیلو وزن داره برای 50 با 6 کیلوگرم وزن کم کنه برای ارگانیسم وای نه وقتی از همون بیماری با سولی میگذاره برای ما گفتن که جانم 61 در شرکت ورزه که همین چمپیونات جهان ده همین بچه را رفتن برای ریتینگویش برای هم در وزن 61 گرفت خیلی یکی برای شروع گوشتین سر کرد بعدا گوشتینی را همه کسا میدونن اگر کمتر هم باشه
камтарак ҳамин чизи равоншиносӣ психологический тайёриш биёд дида шуд ки суст. хуб амин инҷо равоншинос гуфтед ин мушкили дар қариб ки дар ҳама дастаҳои мунтахаби мо вуҷуд дорад. ба фикри шумо як мураббии собиқадори варзиш чӣ сабаб аст ки мо наметавонем як равоншиноси хуб биёбем барои дастаҳои мунтахаб? ҳадди ақал як ду нафаре бошад ки дар ҳар як сафар дастаҳоро ҳамроҳӣ кунанд. дар тамоми намуди варзиш ҳамин духтур дар кор аст. бале ҳамин духтур дар кор аст, ёки ҳамун психолог, ёки ҳамун врач массажист. барои ки ман як худам тоқа мисол қади варзишгаро мерам, ман мисол Искандар Рустам гӯштин мегира, ман вая меро мемонам, мисол икром қати мерам. Айҷада кори духтур аст, вая 15 минут вақт дора, 15 минута вая бояд духтур чикор куна, массаж куна, омода соза ки баъди 15 минут вая тайёр бура. ама як худам мисол наметавонам вая рӯз ки вая месита, ман қати дигаш мерам. дар ҳоле ки мо табиб намеоем, ҳадди ақал ҳамроҳи шумо як нафар ёрдамчӣ намефиристонанд ба ҳамин мусоидҳои байналмилалӣ ки чунин ҳолат рух надиҳад? як мураббии кӯмакрасон бошад ё каси дигар? яка дигар давлатҳо вақте ки ман дидам ки ҷумҳурии исломии Ирон 22 нафар дар онҷо ширкат меварзанд, 22 нафар дар мо меҳмонхона ки мо хобудем, вақте ки автобуса мешитем Ирон 22 нафар ҳастам, ба ман ҳайрат мемонад ки ҷада 10 вазнае ино 22 нафар. баъд мебинам ки ҳамин ҳар як варзишгаре ки ва як қатиш мурабби хишай 8 мурабби онҷа. ина мисол ман ҳама ё қати ман худ мебурам онҷа, мисол Али Ризо мераб мурабби хишай, ёки дигаш мебурем мурабби хишай. барои ки ҳар як ҳамун варзишгар бо ба ҳамун мурабби худаш ҳамин вай дора, ҳамин хай хислатош ҳамин нозикиёш медона. ҳар ки мо ҳам чанд сол шид Икром Муҳаммада мебарем, ягона вайш ин ҳамин гӯштинда ҳоҷи агар бинен ҳамин психически вайрон шуд, барои ки вай мангол ҳолати равониш се бор вай ҳамин сари Муҳаммада зад, ин ҳаминҷа ҳатто як ҳолате чи ки зад худаш ба фук мезана. ай ҳисоби вайш ман ҳаминҷа ба ҳаминҷа гуфтам ки асабӣ наша, яъне ки ҷамъ кун хита вай ки ай баъд камбудиш ҳамин буд ки гӯ ҳамин сол ман на табиб доштам қатъим, на тренере ки дар онҷа ҷамъомада буд. агар не ира ман гуфтам ки мо туро намебахшем, барои ки ту ҷамъомадаи таълими варзишида будӣ. яъне ки ҳамин мушкили равонӣ доштани варзишгарони мо боз ҳам дар ҳамин мусобиқа сади роҳи нишонгирӣ, медалгирӣ ва ҷойгирӣ мо шуд. ҳамино вайш бозору шӯҳрат аз сабаби гарон будани нарх вай фақат хай кумитаи кор бо ҷавону варзиш наҷи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин 2 нафара маблағи ҷои хобу хӯрокашона вай карданд. ҳарроҳгиро айсои сарпарасто буд, аз сабабе ки ҳамун бозору шӯҳрат вақте ки нархномаи чиптара вай 250 000 рубл меган, вай ҳамун ҳисоби худаш бояд меомад, вай улануде айлонаде қариб 18 соат бо автобус омад. вақте ки гӯштин гирифт, вай варзишгари Корея фақат ранги фаҳмидаги бори ҳамин поаш дадромад, ай пои ҳамин вақте ки 30 секунд гирифт мартон чо кардем, мега поам тамоман вай нест, ҳисси вай надорад. 18 соат фақат автобус аз улануде омад, барои ки гарон будани нархи ҳамин чипта 250. баъд аз ҳамин сафари 18 соата чанд вақте дошт ки вай омода шавад истироҳат? ҳичи вай шаб омад, шаби 21 омад, 22 вай дошт 23 соат гӯштинша гирифт. мақсад ӯ баъд ира бине ки рост гап мо рафтем ҷа 4 градус ҳаво хунук, барф дар Моғолистон, барф чонканги ҷа барфе. ино ин ҳам бачак ин бача худаш мега ки ман давоз ягон кас дар пом даромадагӣ набуд, на ки бине ки японӣ фақат дар пош медура. аллакай вай ҳис карданд ки аки бачак дар Федератсияи Русия машқ мекунад, на соли аввал аки ҳамин сол ҳамун тибқи чизи ҷавонӣ мо иҷоза додан, хай варзишгари тоҷикистони хумона ҳамин сол иҷоза додан дар София рафт гӯштин гирифт бо призёри ҷаҳон, фақат огоҳӣ қади бояд дод. мо ҳамун гӯштиноша дида ҳамина чемпионати Осиё хай гӯ вайсои сарпараст мо хай кумита як 50% тара метавона ҳозираша мебина, баъд оянда бахшам бе аз зиқ шид ки мисол ман ихе гӯштин кардам, мисол оянда маро дастгирӣ мекунанд намекунанд,
گفتیم ورزش های ما یک عبارت را وای نمیکنیم. در حالی من فکر میکنم همون نفرانی که قرار رو در کمیته کار با جوانان و دیگر نهادهای دخالدار میبرند باید ویا خود فکر کنند که ورزشگر چگونه میتواند 18 ساعت بالای پا با اتوبوس سفر داشته باشد یک روز بعد در مسابقه مهم اشتراک کند. اگه این یک وای شد که وقتی که ما گفتم که برای چی مثلا همی طریق هواپیما نیومدی خیلی که استاد همین خیلی نرخ گران شد که 250,000 روبل بود. برای همین من وای دادن که میتونی اولانوده از اولانوده طریق اتوبوس. اینم فکر نکرد که خیلی روی طولانی بیچاره یک کمر اومده با روی همین وایرونا. بعد اومد یک برای 3 کیلو وزنش نیست هم راه اومده 3 کیلو وزن خمیده روی وایرونا خسته شکو ورزشگر اگه یک کمر اومد مثلا نفهمید مثلا کوشش میکنم که من طریق دیگه ما یکم وقت با خیلی باید نیام. این هم خطاگی خشب فهمید برای که پاش اینا بینید فقط در پاش ویمینه میگه پام یکم اومده حس نمیکنه که همی بینه اینا یکم مثل همونه که گویا تمرین نداره این کسا خشم بیاد جقی کرد که من قدر تمرین ایده ما خرج کرد وایده بود. من اینو گفتم اکرام محمد خرچه گفتم که شما باید که کمتر گوشتینتون دیگه میشید. ما اسکندر رستمتون با هم مشقای خما گفتیم اومده ما جامعت نگذاشته من خاطری که مورا گفتن ای سکه زیاد نویه نکه این نام بیاد وای کدن از میرم در نازی سرپرستم چی میگون که خیلی قدر مبلغ مده وای کده ما تیمیش گرمه سرپرستی وای باشه وای درک میکنه که همین وضعیت رو بفهمون مثال همین خیلی ما هیچ معاش شما یک عبارت که باید تا خد نمیزنیم که تو نشیم وای 5-6 مسابقه میگیره که باید خلاصه تا میبرید. من بسیار میخواستم در همین جا نماینده کمیته جوانان باشد و با او همین سوال رو بدهیم که کی همین مشکلی ما حل می شود که ورزشگران ما برای اشتراک در مسابقه ها باشد که و یگان مسابقه بین المللی نه 189 قدر بلند باشد لیکن در چمپیونات آسیا در چمپیونات جهان برای چی ورزشگران دسته منتخب ما باید که پول بکوبند؟ برای چی آنها برای سفربر شدن باید از جیب خود بروند؟ همین مشکل کی حل میشده باشد ما نمیدونیم. متاسفانه نماینده‌های کمیته جوانان شاید میدونستند که این سوال ها پیدا میشود نه اومدن در اینجا اشتراک نکردن. خب همین روانشناس را گفتیم و اینجا یک چیزی دیگر است که شما هم قید کردید علاقه کشورهای همسایه ما به یک طرزی همون ویتامین گذرانی معاصر علاقه گذاشتند. ورزشگران ما تا کدام اندازه همین مرحله ها رو میگذرند؟ آیا مبلغ برای دسته منتخب جدا شده است که ورزشگران هیئت دسته منتخب از همون ویتامین گذرانی بگذارند خیلی موینه ها باشد؟ از طرف دسته منتخب برای همون 7 ورزشگری که باید که در همون از روی وزنه المپی 6 وزن المپی همون وقتی که پیشنهاد کردیم دسته منتخب ده اونا برای بازی آسیایی علاقه به هر یک ورزشگر 1000 چند سومانی برای فارماکولوژی یعنی که گذراندن اون مبلغی که گذراندن این باید که پیش از همه چی فقط اینا هر کس نمیتونه که همین با چیزی خود رود یکم باید که این ورزشگرا را همش از تشخیص تیپی میگذرونیم موافق همون تشخیص برآمدن بعد اینا دا میگن که کدام ویتامین لازمه همه را وای میکنیم. دسته منتخب علاقه برای همون 7 ورزشگر یعنی که مبلغ گذارم در دور یکمی که باید اینو باید دکتر گذارن از حساب هم دکتر علاقه اکرام محمد 4 همون دوره که به او لازمه وجه طریقه من در روی کرد ما باید که همون دوره را عملیات چکنم ماهی ایون ده این ورزشگر جمهوری تاجیکستان میبیه بعد از اینجا 14 روز در جمهوری قرقیزستان علاقه ما وای کردیم همون سرمربی قطعی گفتشونید کردیم قطعی همون رسلان میگن همین ورزشگر ما هم در کار برای که ورزشگر ما بیاد بقواتر هم در وضع خودش وایده برای همین ما علاقه حساب وای کردیم قریب 5000 سومون همونجا 14 روز وای وایش هم کمیته ورزش دینه مبلغی همین ورزشگر که ما وای میکنیم اکرام محمده که در همون جمعیت تعلیم ورزشی در جمهوری قرقیزستان علاقه مدینه نگفتم که
маблағе ки ту хости барои ту яъне ки дар барои бозӣ ош наке бояд дар вазни 57 кило барои чи ки вазни 57 кило и вазни олимпия 61 вазни олимпия нест барои ҳамин мо аллакай ҳамеша бо як чиза ҳами раиси кумита ба мо ва ям коргаро сувай ка ки ҳар як намуд бояд бидона ки чанд маблағ дора барои мо аллакай медонем ки дар ҳамин кумитаи ҷавонони варзиш дар ҳамин намуди мо чанд маблағ дора чӣ қадар маблағ аст барои як сол масраф барои вай мо ҳоли мо ҳамин охирон вае ки дидем 240,000 сомон агар мо 240,000 сомон басандагӣ мекунад не агар мо ҳамин чемпионати ина федератсия барои мо барои дикас мисол 70,000 сомон додам агар мо диказга мераватем 140,000 фикр кунед ҳамин 3-4 каза барои ҳамин хаки и пешниҳодо бисёра пешниҳодо мекунем ки ҳамон вақти ҷамъоварии таълими варзишида ҳамин варзишгарода ҳамин маблағи хӯрокаи рӯзмаррашон бояд камтар зиёд карда шавад ама кори хума мисол на камтар аз 1 моҳ пеш 2 моҳ пеш ма пешниҳод мекунам барои ки чизи ҷаҳонӣ мо бинем ки ҷумҳурии Туркманистон 10 нафар гӯштингири юнон румӣ аз сабаб ки сари вақт дархости худро надода буданд ва ё омаданд тими Туркманистон дар Моғолистон наке иҷозат дода нашуд бинед ки қадар маблағ сарф карданд барое ки гуфтанд ки шумо 45 рӯз пеш бояд дархостро медодед дар сабти ҳамин системада ки набуд қадар маблағ сарф карда омаданд барои ҳамин мо як мушкилот дорем мушкилот ки 45 рӯз пеш бояд ки мо ҳамин варзишгаро муайян кунем барои ҳар як варзишгаре ки пешниҳод мекунӣ ҳамонҷода як бора 1200 сомон яъне ки ҳаққи азогиша месупорӣ вақте ки ана дигар давлатҳо на камтар дар ҳар як вазн 3 нафариро пешниҳод барои ки варзиша яке иш ягон вай гирифт бо уш мера аммо фақат як нафариро пешниҳод мекунад аз сабабе ки ҳам маблағи калон дар кора ҳам як бора бо 10,000 сомон пешпардохт мекунем ҷои хоб хӯрокаша барои ҳамин мо мактуб мекунем барои маблағ ҷудо шудан бисёр вақтҳо мешавад ки мисол ҳамон камтар дер мешавад меша барои ҳамон агар мо нарем бо азҷода амо чизи ҷаҳонӣ барои мо ҷарима мебиёяд маблағе ки барои машқҳои дастаҷамъии дохили кишвар барои як нафар дар як рӯз муайян шудааст чӣ қадар аст 45-50 сомон дар як рӯз оё ин басандагӣ мекунад барои як варзишгар ҳама мутахассисон медонанд ки ози мисол ира ҳамин кумита ҳам кӯшиш кардааст дар ҳамон саати вай ма дидем ки пешниҳодо кардааст ки ақаллан як рӯза вай 100 сомонӣ шавад ҳамон дар таҳти назорати кумита ҳам аст ки ҳамин мефаҳмад ки мисол ози ҳам як субҳона мери худаш вай мисол и ҳамаеро мо мефаҳмем яъне ки ин мушкилиҳое ки дар ҳамин чемпионати осиё мо доштем хеле ҳам зиёд буд ҳамин довар дар ҳамин мусобиқа ҳамон як муҳим аст барое ки дар байни агар довар набоша ҳам як вақтое мешавад ки ҳамин бо ҳисоби як анҷом меёвад дар ҳамин ҷа ҳамин як байни доваро як чизе мешавад ки мисол бинед ки 5-6 сония монданда метавонанд ки варзишгари моро ҳамчун огоҳӣ боибита мисол вай кана бохт мешавад и ба сабаби ки ҳамонҷа вақте ки довар дар байни доварон нест мисол як ҳамин хеле рони воида метавонад варзишгари мо яъне ки чӣ кунад дар вақти ҷамъомаи таълими варзишӣ вақте ки 1,5 соат 2 соат тамрин мекунӣ ҳамун духтур ҳамонҷа нигоҳ мекунад тариқи нафаскашита хай вай мефаҳмад ҳамонро вай карда баъди ҳамун чиз пулси ҳамонро проверка мекунад ки барқароршавӣ чи ҳам мувофиқи ҳамун ҳамида витамин метиҳанд ин хене ки мо ҳамин мо роли маблағ додем ки мо бурем ҳамин бигем ки тамом ҳамин бетсиҳаб мо ҳамада бетсиҳаб нехе хуб ҳамин ҷо шумо гуфтед ки маблағ ҳаст маблағ ҷудо шудааст барои витамингузаронии варзишгарон ва бояд ки аввал аз назари духтур бигузарад дорем мо ҳамин хел духтуре ки муайян созад ки варзишгар кадом намуди витаминро истифода барад нам ташаккур мегӯям ҳамин вазири тандурустида ки ваям ки худаш ҳамин гӯштингири тарҷозода тамоми ҳамин чизҳои вай мо дар ройгонӣ кардагиай мисол варзишгарро мебарем ҳамонҷа бояд ки як духтуре бошад ки ҳамин мувофиқи ҳамин хунша бигира вайша бигира мувофиқи хунуш
ҳамида вай мекунада назначениё мекунанд. дар солҳои гузашта ҳамин масалан табибо пайдо мешиданд барои ҳамин муайянсозии ҳамина мо рост бугум ҳамира уҷа як соли чандума ки ҳамин ҷустуҷӯ дорем ки ҳамин хеле мисол хайра мо мебинем футболда дусета аллакай воё мутахассиси ҳам чизе хушонанд. варзишгаро фикр мекунанд ки ҳам як кас витамини С намерасаш организм аст ки витаминҳоро дора дигар чизиш намераса. барои ҳамин ваҷҳ ки мо бояд ки ҳамин як мутахассиси ҳамин аниқ биён ки дар ҳамин намудаи гӯштин ин чизо травма чизоро ҳама мефаҳмад. на ки он чизе ки фармакология витаминизатсия вай бияд чизи хиша дорада нозукии хиша дорад. агар як ҳамун чизи нотуғриро назначение кунанд варзишгар агар ҷо бигирад метавонанд ки вай допинг дабура тамом. барои ҳамира бояд ҳадар нашем. яъне ки ҳамун витаминҳо ҳам бояд меъёри муайяни худашро дошта бошад. меъёр дора. вақте буд ки дар федератсия россия шаҳри Краснодар варзишгари мо нопурсида аз кадом тариқи чиз суҳбат карда гуфта ки агар вақти монда шидӣ ҳамина як қошуқча вай мекунӣ бо вай мешӣ барқарор мешӣ. вақте ки варзишгар 4 та ғолибият дошт бури 4 вай вохӯри финалӣ буд барои буромадан ба финал нимниҳоида вай буромад бо ҳисоби 4-0 бурдеса яке бора варзишгари мо дар замин ғалтид хай духтуро бурдан ҳамунҷода хунша мегиранд мега қанди 17 нишон додиста. ман меқам мегум чӣ вай хе боша мега вай ягон чӣ вай хӯрд 2.5 соат вай хе чӣ кардам. баъди 2.5 соат ба худ омад. баъдан ман мефаҳмам ки вай як порошока ба ҷои як қошуқ хай кадом таки бисёртар дод вай 3 қошуқ медозад вай гирифт бардоштш ҳам варзишгари мо ай варзиш яъне ки тоҷира дига гӯштӣ намегира барои ки тоҷира сараш дар мегира зурш аллакай бемор инам як бемаслиҳати духтуру бемураббӣ варзишгарон ҳам барои ман чӣ гуфтам ки мебинад ки ҳамун бача як витамина хӯрдестай хелш ки ҳамун витамин ҳамада як вай мехӯрад вай залалш мекунад. барои ман як мутахассис боша ки бага Искандари Рустам аллакай медонад ки кадом дорувора ҳамчу вай кунад. мисоли Кромов медонад вайш медонад. на ки дигарош ки чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоро ҳатман мо бояд бигузаронем. баъд ҳамин маблағ ки ҷидо мешавад мувофиқи ҳамон мо бояд чӣ ҳамиёра ғизогардонӣ кунем фармакология кунем. на ки гаптон бияча чандин сола ки мо ҳамин габа барои ҳамин духтур барои даста бояд боша барои ки ҳамин духтур ва як равоншинос раи дуроз мери як вай меша як касал меша як гулудар меша чӣ меша ҳатман бояд чиз ҳамун чиза бо ҳамун доруере ки мехӯрӣ ҳамонро дар вақти мепурсанд дар ҳамунҷо дарс мекунӣ ки ман хеле дору хӯрдум. агар дарс накунӣ мисол як парастамола метавонад ки ҳамин бизана допингда бура ки ҳеҷ чиз мумкина буд шумо вай кунед. хуб саломат бошед муаллим барои як суҳбати пурмуҳтаво ва бинандагони азиз бо ҳамон умед мебандем ки рӯзе мешавад ҳамин мушкилиҳои молиявӣ мушкилиҳои нарасидани равоншинос мушкилиҳои нарасидани табибҳои варзишӣ дар кишвари мо рафт мегардад ва варзишгарони мо метавонанд дар чунин як мусобиқаҳои сатҳи баланд натиҷаҳои назаррасро ба даст биёранд. бори дигар хушомадед муаллим ба суҳбати мо ва ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. шоду хушу пирӯз бимонед. хайр.